Thokozani bogogo nomkhulu, igama nguVusi Mabunda, umhla Mabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Have you ever wondered why izinto zakho zingalungi? Ubathe uyazama, ubathe kuyahluleka, uyahluleka ukwenza izinto zenzeke. Mhlambe unebhizinisi ufuna ukulikhuphula liye phezulu noma mhlambe usaqala. Uma selicala ibhizinisi lakho bese kufika isikhathi lana ibhizinisi lakho sengathi liyashabalala khona. Kusho ukuthi izinto ziqala zithi mase zifika la bese sithi phansi. Mhlambe izinto zakho azilungi kahle, maybe awutholi umshado, awutholi umsebenzi, awutholi abantwana. Izinto ezenzwa ilokho noma mhlambe imbangela yalokho kungaba ukuthi ubangwa yiDlozi. Ukubangwa yiDlozi kulokuya isisekelo sakho singekho equal. Kusho ukuthi bakibo mama wakho yibona bakubhekile, bakibo baba wakho abekho, like bakuflathele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubangwa zidalwa because ubaba wakho akaqedanga ukulobola umama wakho. So izinto lezo yizo eziba imbangela yokuthi ukuthiwe ubangwa zidalwa. Kusho ukuthi lapho kusuke umsamo wakho ungekho clean, umsamo wakho usuke umoshekile, bathi umsamo wakho uwonakele. Apparently izinto ezinjengalezo ziyalunga bogogo nabomkhulu, ziyalunga uma ungasukumela izinto zakho namhlanje uhambe uyofuna usizo. Ungakwazi ukuthi usizakale ngoba mhlambe inhlanhla zakho zikhona la uzalwa khona ekhaya kini, lapho uzalwa khona, la wathola khona isibongo. Kibo mama wakho komalume bahlala bakubhekile imihla namalanga, bahlala banawe, kodwa uma izinto zingalunganga ngapha noma singaqondanga kahle ngapha uzalwa ngakhona ekhaya kini, la wathola khona isibongo, then izinto zakho angeke zihambe kahle. Yebo, kibo mama bakubhekile, kibo mama bonke bamile ngeenyawo, bahamba nawe, kodwa uma kibo baba wakho la uzalwa khona izinto zingahambi kahle in terms of umsamo, idlozi noma mhlawumbe amathongo, izinto zakho angeke zihambe kahle. Kulapho uzwa bathi ubangwa zidalwa khona, ngoba lapho kusuke amadlozi abangisana ngawe, kusuke lapho amathongo lapho badonsana. Umama kibo mama bathi lo mntana simkhulisile, kibo baba bathi umntana wethu lo. So kushuthi kuyabangiswana ngawe, kuthiwa how can ukuthi nifune lo mntwana lo ekubeni kube nina beningekho from the beginning. So kubalekile ukuthi nawe wazi isibongo sakho noma mhlambe utshele umntana wakho isibongo sakho. If mhlambe umfowenu uyadinga ukwazi isibongo sakhe uyasazi, kepha wena awumtsheli, kubalekile ukuthi umtshele ngoba izinto zakhe mhlambe zimosheka ngalendlela ezimosheka ngayo ngenxa yokuthi isibongo sakhe akasazi, ngenxa yokuthi kumele ahambe ayolinyathela emagqekeni kubaba wakhe la kuzalwa khona ubaba wakhe, ukuze izinto zihambe kahle, ukuze izinto zibe right, zimhambele ngendlela ekumele zihambe ngayo. Sukuma namhlanje wena mfowethu nawe sisters, nizameni man ukuthi nilungiseni izinto zenu, ngoba izinto zenu uma umsamo ungamanga kahle lapho izinto zakhe ngeke zilunge. Yebo ungawuthola umshado, yebo ungawuthola umuzi, kepha mhlambe izo lezi zinto ezibangela ukuthi nihlale nixabana lapho endlini, nihlale nidonsisana, ningaboni ngasolinye wena nomyeni wakho noma mhlambe nonkosikazi wakho. So kubalekile ukuthi usukume uhambe uyochecka izinto, check isibongo leso sibizayo ukuthi isibongo lesi kumele usibize na, and then bese find out more ukuthi ungenza kanjani ukuthi uthole isibongo sakho noma mhlambe izinto zilunge in terms of ithongo lakho, in terms of umsamo wakho, because ukubangwa zidalwa yikona okwenza ukuthi impilo yomuntu ibuyele emuva. Uthi uyazama ukuze kuphele iminyaka, lokho wena usahlala emchashweni, lokho wena usarentile, lokho wena usaboleka imoto noma mhlambe lokho usadriver leya moto leya. Khumbula nanoma mhlambe bangathi bangakwenzela isigubhu, abakwazi ukwenza igubhu athi bakulungisela inhlanhla zakho. Ukulungisa inhlanhla zakho kuhambelana nomsamo wakho, so nakhona bayakwazi bakulungise lokho, kodwa uma umsamo wakho ungahambi kahle kiyo yonke into, kulana bese nithi yakhona izinyanga noma abathandazi
expensive because kumele baqale phansi kuqala le phansi le ba-check umsamo wakho, then if umsamo wakho awulunganga bese bayakwazi ubalungisa umsamo wakho, then bese ke ama prices ayakhuphuka. Sukuma namhlanje sisters, sukuma namhlanje my brother, sukuma bafethu, sukumeni manisi, sukumeni into zethu, singaloko sibanga uzidalwa ekubeni kube khona esingakwenza. Singakwazi ukuthi sihambe solobolela abo baba bethu sibacedelelele izinto zokuthi zihambe kahle, sihambe siyozilobola nathi, sihambe senzeni yonke into ngoba sasingekho thina ekucaleni, sasingekho uma kwenzeka zonke lezi zinto. uVusi Mabunda, mhlawumbe Mabunda umuhle acela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Cela subscribe mfethu, cela bese uyakhomenta, mhlawumbe ngibonise nami lapha ngaboni khona, mhlawumbe nanoma maybe kukhona itopic ongafuni ukuthi sikhulume ngayo, then ngiyacela ukuthi bese ke uyayenza ke ubhale phansi sizokwazi ukuthi sikhulume ngayo. Thokoza.